Hello TUNI Kuki News ve JOUSE na bon chawin lem nei vin TUNI Kuki chaten ito gon ho chu her so ke wa hi in mi pi tha dan hi chewa jong hi ahong kilang ta in WCKCSO hon TUNI a igam sungova ilam hla na ho ha sat na gen theina to a ilam pi ho in kha pi jiwa TUNI Kuki nam sunga CSO kiloi khom ho josin pan anala wa economic blockade an ball pau chu tu a hi Lolhing ti ho jong mu a hi in hi chi chung changa niau cha hin ho lim ho hitin chole meitei gama thado in pi Manipur ho jong chu dama pot do ta danin thu so okimokit ne na hi chi chung chang wang in sei lo de wa hi na hin la igam sung wa thil so ho aban banin update hin bol huitin lungel inei theina de win jong neu cha holim na hin nei de wa hi TUNI a chu WCKCSOS Natoh Lolhing dan ho hi ipiti hamti neu cha he theina de wa in sei de wa hi mi pi hung pan khom ta wa tha in je ta chu muntina national news ho a jong hi thang jeng a hin e ho hin thu khat i sei tiang ole national news sung han lang hi ti han lang khati han lang ti a hin tha khat na hung pan khom wa mi pi kilung to ta idin tiang ole mi tampi a hello ding chanin jong a hin het thei chule I tha hat na pau hi pathinin ingai hla pi in ina to na pau hi pathinin aga imu sa ji ti su TUNI a jong hi kilang ai mi pi zo se kilung to ta I chungwa I chen khom piu melong hon na ato dan hi kilung kim lo a hin meitei hon asang sanga sum api wa lampia to sa wa ani acha ding na san jong a hin tha pi jiwa hi ta cho e ho ku ki cha te chunga khan sit a hin bol na hi mi pi kilung kim lo a hi ta in hi je a chu hi chiwa hi I atile LAMKAI hon pan a hin la theidem ti a hi ya kinono jenga hi ta chu pan kila jing a hi I LAMKAI ho in jong mi pi voice a hin ngai hla wa kangui le song pi ki jot to na lampi I kha pi ji wa hi I chan ham khana kilung hanga a hi wanga chu pathen min puwa I chan ham khana na ki khang a hi in hi chi chung changa TUNI pung sagi apana to gon in nei pat no pan in la ole veleuhen social media a hi in a hi lawa hi le national news za chom channel za chom ma jong hi kiso za jing a hi in e hon ko ngai lawa ma hon I ta cha the za jing o a hi hi chi a hin the za zo wa ku ki cha te ki to ta national highway 2 kangpo pi sunga phateta in tin ole tu a hi ein kha ho tileuhan hichiwa government mopo a hi venti chu Manipur government mopo ho a hi lawa hi le meitei CSO izat ham khanin milong ho to satna pan la ho chun I ma chai sei lawa hi le wuki chate a ki thu zo nai ama hon epia bol thei de ham kagam sunga ti dana hi vai a hin ho mo ven a hi le tu a pan in la ta le chewa hi government of Manipur in jong hita chu FNCC ho hi ana kova office ai kimu pina ana neyovi ti ho jong hi mu a hi in hita chu office a punglila a hi ahung kimu tovin ki ho na hi ana panovin a hi le hi chi ki ho na a hi ahung ki pat ding ko na hi muntina memorandum a hin ki choivi ti hi chu milong ho ache na chi wa ho JOUSE hin ama community sunga hi memorandum ji sa ahung ki choivin aki ho to vin hi chiwa appoint ji ho jong hi aki ho to nunga wa aki ho to nungwa jong hi ki to lo hi cho point li ji ding ti da no a hin la hi chi a hin ji u jong hi ki to ki lo na lai a hin point li ho wang cho apiso ke na ve a hin la athil ji ho hi ivet na hi le kito lo hel a hi athu mu jong hi iti seida kol pawa sa pawa ki seyan lang impossible to bang chu separate administration na pi lo de wa hi ti to bang na
hi lawai le poppy cultivation na bol thelo di wa hi chi chu e ho dinga thilpha a hi na e ho dinga thilpha bo I bol lo wa hi le e hon jong na sata I khamo a hi na hin la e ho sunga jong hi milo chal sum du izat nam khat ki cho hi chu ho je ai kimin se ji chu hi chi jong hi amao hin kagam sunguwa abol thelo diuti hi zo aban le tiger road german road ti ho jong hi na bol lo diuti e ho gam sunga ki bol a hi bowen hi ta chu hi che ho jong hi abol thelo diu a hi lawai le su kem ho jong hi ama ho gam sunga thelo ding ti tu ni chan ge a su kem hi avela vela ke sa hi ta in ama ho gama ki koina jong po in ama ho gama e ho ga ki chi a pa chale ga kisim na jong khalo a hi in ama ho gam sunga lam len ki thunga hi chiwa chu e ho min ki sa naw jong lo a hi chi chu a hin la e ho hin hi chiwa hi thil khat izil do deu pa chu a hi le gam sunga pa chale bol lo ding ti e ho dinga thil phai chu pathenin a hin til jong hin tin chule thil khat I bol ting ole personal interest a I bol pau hi thil phai lo chu tu a tiger road a hi in german road a hi in hi cho hi amin chom anaki sa han lang a hi lo le inam pum pi adinga district khat ki zot to na ipu ipa te min ham khat a hi lo wa hi le ipi ham khat ei ho het theine ding khat na so anaki bol han lang hi le boy lo ri so tu ni a personal mina I bol ji wa hi chi ho jong chu ga velo hen su a leader hongen hin la yo a hi chi ho je a jong hi min ei kal theina lampi wang chu a umi ti a hi ta chu a seyo a hin la hi chi ama hon loading ka gam sung ati wang wa ama ho gam a hi po in ei ho gam sunga so ke hi ti pa hi in a point pi ho hi imu so kevin mun chom ma hi chi te ni bo ka in ta do hin adang ho jong tam pi chu hi chi ho jong chu za na hi a hin bol wa hi ta chu memorandum hi a ki choi so ke wa government of Manipur to hin ga ki ho to hin a ki ho to na ba jong hi chawai receive a bol na ho seal atapi na ho jong hi chiwa hi ki mu so ke hi ta chu a hin ta do ven hi ta api zo wa chu a hi le phat chom khat zawa hi government in a thil pi ho hi anop pi vi ti anop pi phat no wa hi tu a hi foothill naga coordination committee ho hin lamlin akha pau hi kalado tawe ti a hi thupun ahin bolove ti choi chiwa jong hi ga velohan akinop to na point ho hi ahin ama hon ahin ki choi chu point li ahin la hi chiwa kinop to na a bol pau hi point thumpa kinop to na anei vi ti hi chu tu ni mama a bol hi chu hi chiwa hi a point khat na pa hi a hi le chun ETM khat na FCC in na ti cho FNCC katina FNCC hin unauthorized in zawai sei tawin tiger road a hi lawa hi le german road ti ho isei pau chu hi chi ho hi ball loading ama ho permit lawa chu ball thei loading ti hi ama ho kinop to na hi in point ni na a chu a hi le su kem ho hi ama ho kem ama ho gama koi loading ama ho na kom la a koi loading ti pa hi a saving a thum na a hi le a gam sunguwa pa chale bol loading ti pa chu a hi chi ho hi e hon ama ho gam ga ki thuma ama ho gama ga ki bol hi lo chu e ho gam sunga ki bol hi chule hi chiwa su kem ho jong hi central government to ki ho to ama hon jong avet nova state police ho to ki tho khoma avet nova ama hon locate a bol nawa ama hon hi chlai a pha iti na chu ki bol ahin ei hon hi chlai mun ani bol pi hi ti khati ti jong ki bol lo ahin la azat zat ha seven tu ni a hi chi point thum ho kinop to na je a hi FNCC in ben a bol pen chu hi chi Kuki chate lamla na blockade a ball pen no chu alado thawe ti pa hi mu ahin ama hon lado jong le he thim deu khat chu tu ni a hi ama hon I chan ge a hi chiwa hi kinop to na ne yu hen lang lado jong le tu a hi e ho khut na na lai chu aji chu e hon jong hi chiwa hi
ni izat ham khat gen thei ki thu so haptani walang a hi lawai le ilam lien ho jong siman gam ta so hi chika hi ta chu ni izat ham khat ki thu a hi in a hin la tu a hi lamkai ho ipil thei deu khat chu a hi le hi chiwa sign ball ho a hi lawai le agreement a ball hi ama ho kinop tu na a hi le tu ni a hi e hon highway blockade i ball pa hi economic blockade i ball pa hi ila do deu wa hi le e hon jong condition isi mu ngai chu hi chi FNCC kiti unrecognized a hi lawai le unregister na register ki bolo unrecognized form mai hon hi chi to banga kuki chate eisu gen theijing hi avela ahin bol kit lo na dewa Manipur government hi han governor hi han sign a bol ngai hi chi to banga umai le chi to bang action kala dewa hi ti pa hi sign a bol ngai ama hon jong point thu ma sign a vai le ei hon jong tu ni a point be ya ila do kha vai le boy dis hi za chu hi chi to bang written hi bol sa deu point ni le thum e hon jong e ko yu ngai chu ila do dewa hi le tu a hi nge ama hon la do ta vai le a phatai ti a hi ki phat sa ta hin la do ki vai le mi noi si chan deus ni khat jong ke bol hung nai lo wa ki chat pai wa hi le ikilet sa deu ti na wang a hi poi hi jong le condition khat koi deu hi chi hi ke ho ku ki cha te lam la na hi in avela in su boy lo di wai le kala do de wai a hin na tu a kala do wa nong le in su boy ki na le boy ding hi ti pa chu i het sa o ngai aban le hi chi keu chu a hi po en tu a hi ilam la na ho hi gen thei ta a kilam la a hi ilam piu ho jong hi bong ho loi ho i hoi jong le chi nom be se lo a hi wanga chu upai aum lo mana kizot mat na kineya highway a kinei ta bang ta hi chi chu a hi in hi chi chung changa hi kuki in pin jong 1st August a chu lekha na pi lu noi ta chu nisim khat August 2025 ni a chu kuki in pin hi chi memorandum ana ji a government hinga summit ana bol ta chu pi lu na ana bol ta a hi wanga approve a hi lo re receive a ball now hi ga velo hen 7 August a hi ai le chon jan hi a receive pan ve ti na hi chu hi chi hi tu ni a thil so ho hi hi hen lang hi le hi chi receive jong a ball lo mai thei na receive jong ball lo mai thei e ho hi i ti sei ding ha ma i sei a hi la avel vela ki sein koima kinoi si na koima thi mo chan a chu ki sei wang a hi po in hi jong le memorandum i pi wa hi le inung vet ji lo pau hi aboi umna hi tu ni chan ge a jong hi memorandum kuki cha te ki vai hop theina ding le kuki cha te jalen na dinga Indian government hinga i pi lut mo mong hi izat a hi ta dem koi ma chan ganung sui lo ai memorandum kapi pau chu i chan ge hi tam ti ho jong hi sui lo hi chi memorandum kapi pa chu ni fulfill pi lo wa hi le tu ni a hi chi to bang ka bol ri wa hi ti ho jong hi ki bol kit lo hi chu e hoi i la sap na khat no hi chi chu i bol lo wa hen a hin la hi chi wa hi kuki in pin le kha na pi lu na tu a song pi le kangoi ki jot to na lampi hi a hi the ai le government hon ni CMP win aji chu May 3 2023 a patna hi May te le kuki gala ummen hi chi wa hi ke hon mai te gam ka zon thei ta po win ke ho le ke ho ki zot to thei ne ding lampi ni CMP win ti a hi memorandum anapi lu no hi ta hi chi memorandum anapi lu pau hi center chana hlung dinga anabolo a hi in a hin la hi chi chu receive jong anabolo a hin hi chi wa ama hon receive seal ata khum naw hi event na hi le chun jan hi a amu pan ve ti a khuti ai le chun kuki chaten memorandum izan ham khat pi ho jong hi ina sa po ve a ve po ve ti chu ki he chu hi chi chu hin tin a hi le tu a hi kuki chaten blockade kala do diwa kalampiu ahung ki hon ta dinga hi le kalampiu ki hon na hi avela FNCCT mina ki loi khom ka chana ga ho hin avela in su boy kit lo na diu point khan ani na a chu a hi le hi chiwa kuki in pin memorandum api lamlien sim phat na dinga ki sei pen hi accept ne bol pe ben hi chi tiang le chun hi chi
LAMKAI ho nin simpi tiang la kala do de hi chi agreement hi signable pi vai la kala do ding hi ti a hi hoite ta hi chi chung changa hi signable sa ba seal ita sa ba a signature ila de we hi chi chu hi lo ba thakhat na tu IFNCC hon ben ala do ta vai le hon jong ila do jing the wa hi tai tia thakhat na hin la do kit ding pa wang hi da ta hong hin ding hi ti chu neu cha iga het theine de wa hin sewa hi in chule tu hin Indigenous People Forum Manipur TUNI jingka langa video hin sim na wa chu a president pau asang kasar kiti pa chu resignation lekha anapi ti a hin zan he anapi a hi tai hi chi chung chang chu in a save tu a hi ama a hai ta je a chu ama thakhia la to dinga vice president rohan het so ke wa hen ni pa jong hi Meitei Christian ka hi ti a ku ki cha te sei si a muntina international a hoi lai lai ham wa a ni ta chu ku ki cha te tha chimit na dinga hi pan la rambai ho to hin nasata ki tho a hi ben hi chi pa hin tu a hi president tha akilhen kit to ka a hi aman hi chi dinmun chu apo ding president dinmun hi apo ding a hi tai ti pa chu he theina dewa neu cha in sei kit no hi aban kit na hi NUC in jong emergency presidential council meeting akowe ti hi chi TUNI a so do hi in meeting ako now hi August 11 2025 ting la hin a hi THEI le government of India in jong hi chi meeting hi ni hin jaw pi ben FMR chungsang boulder fencing chungsang ki seiding a hi ti a hi government ho jong hong jaw ding a hi tepna anabol ve ti pa chu mi zo sen i het so ke de wa iga phono a hi in e ho gam sunga jong hi e hon jong FMR hi kitinga ki phat sa a aban le fencing koiding hi ki dei lo a hin la i gam sungu atam zo pi hi tu hin government pan fencing a bol gam a hi ta in hi chi chung changa hi Assam rifle ho jong i chan ham khana min si a hi vin tu a hi e ho gam sung a chai ta wa hi le chun naga ho gam sung a hin to kha ding kachana ga ho na ho jong ain to kha ding mizo ho na ho jong a hin to kha ding a hin hi chi ama ho in i to banga action a hin la avam ti pa jong hi inavai la ki de wa hi aban ki na hi a hi la naga student organization hon ki pa thu a phon na ho ga velohen phat masalaya hlamasalanga ti taute hlamasalanga nga hi ta chu KIA hon hi chi naga ho NSCN ho anamanuvi ti chu hiat no hi hi chi ho chu dam sela a hla do win chule athal ho chan ge ya he ananung pi vi ti a hin hi chi ananung pi na chung wa hi ki pa thu a sei win chule hi chi KIA ho to hin KIA ho hin ama ho mama tilehen naga ho mama barmagam sunga ENNO kiti holoi hi chu ho to hin kiloi khom ho hin tu a hi low kon ho jong hi amanuvin hi chi ho hi a hi theya hi le unconditional anin LAHDOH pi vin ti a jong hi nge na bol ki do vi ti ho jong hi mu a hi kin na hi tu le tu a hi alang khana gam hi atam zopi hi ethnic arm organization ho in ahin ke le no hi tain agam sungu wa ho JOUSE hi ama ho hi kichu gam ki no hi tain a chang le KIA ho to KNU ho hi gam kichu a hung ki boyzi hi ta chu hung a hi tu a jong hi e ho nam sung jong hi Burma gam to bang bang a hi keima operation area ti hi inazing na live a hi the ai le tu hi a phat kilem pe na hi e hon jong ni chu ai ki sim tup lo vai le phat khat le e ho ki ka gam ki chu na ji a khat ki boi na jong hi e ho sunga jong hung the hi ti pa chu neu chai ga se wa hi in chule social media man dan hi thie mo hi ten kana mi te ho a hi dan na nga khat le ni hi ta hi hung ki social ji pa ho hi za chat ta hi na hi chi government register jong hi lo tu a hi group za chom mu kiloi khom na min her kha lo jong dim set jeng ta so hi ta hi het letter mang cha ei ho iga ki su zum ji pau hi ai the ai le ngau hi tin hi chi sa nga hi
tu a hi admin ho adan chu group khatna hi thil khat ahung ki so ai le admin ho zo hi target bol hi admin ho zo si ko hi te admin khat ham ni ham a hi lo le som ham hi chi group ma thil phalo thil di lo hung ki post na admin ho zo hi ko lew hen I group mo hi hung hlom in tin I group mo wa thu sei ho jong hung di in tin tu a hi a group admin hon la hoi ta control bol lo a hin la a member hon agam sungova a hi lo la lungel sunga alungel thil khat ama dei dana uma hile group sunga aza za na hin seido jing adi hamadi lo ham don talo yata chu thu ki sei pa ho hi admin ho zo bolo hi te katino min hi ami mal ho chun min alungel a sei theine dinga group ma zau hia hi chu wa chu a sei te ding a hin la hi chu ho chu admin in avet na hi chi a hoye ti approve a bola hi le hi chu wa chu hung ki post thei dinga hi a koi deu do la hin masanga panana ki sei ta in a de set na whatsapp group le facebook page bol ho hi hoita a I bolo ngai ai azi chu Facebook account chu a hi le chun mi khanin thil a hin post a hi le ama account chu hi chi pa a hi ti ki hechet chula na a hi lo ai le WhatsApp group ma chu nga thil khat hung ki post ai le group dang ho a chu forward hung ki bol ting ki mu thei ta lo chu ai wa nga hoilai group ma hung ki pan ham ti pa chu ivet do ba hi le hi chi wa admin ho chu bol lo hi te ka ti hi ta hi bol leo hen koi ma chan group sim pai lama sa loading group sim group khat a create ta ai le chun responsibility nei ta a vet kol nga ye hi kati no me nei hi cho chu bol to leo hen hi ta hi e ho he letter mangcha e ho le e ho ka a boina isim ho pa hi ta loading khat kisu zuma khat gi na ki bol pa hi loading hi ti pai ka sei do no me nei hi chi chan chu tu ni Kuki news a in sei the ho hin tin WCKCSOS ho chunga avelin ki pa thu ka sei nei tu ni a mi pi lungdei banga na na hin to wa LAMKAI JOUSE in hong ki tho to wa Kuki cha Kuki nam hu na dinga pan ila na chungwa LAMKAI ho keu a hi po in tu ni a hi chi blocket chungchanga pan hin la ho JOUSE jong avelin na chungchi win ka kipa na thu ka hin phongin pathinin na bon chawin PHAT na bo jingun tin Kuki NAMPI a dinga man thei ta na hi be kit na ding na hi kit na ding win jong pathin in na lampi wa hin pi jing ta hen tuni Kuki news ve JOUSE na chungchi win ka kipa in na bon chawin pathin in PHAT na bo jing ta hen